الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار العلم والمعرفة، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة خمر رجل، سورة الجن. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جئ يا أشرف الخلق، جئ يا نبي محمد. قل جئ. أوحي إلي. قل جئ يا نبي محمد. أوحي بيسفني قرامه. أوحي وحيين قرامه. إلي غرخية وحيين قرامه. أوحي بيسفني قرامه. إلي غرخية بيسفني قرامه. جئين. أنه دبين، أنه دبين استمع، أنه استمع. أوحي إلي غرخي بيسفني قرامه. أنه دبين استمع إلى قيفته. استمع نجقفته ندقيفته. نفر من الجن، نفر توتي يوخانس جمعان من الجن، جني راته ندقيفته. استمع نجقفته ندقيفته. نفر من الجن، جمعان جني راته توتي جنوت الراته ندقيفتن. فقالوا نجان، فقالوا نجان دقيفتني. إنا سمعنا، إنا نتي سمعنا دقيني قرآنا عجبا، قرآن أجائبا دقيني. جان جئين أمة خيخنا فيمي جنوني چقسانيتي كنا جاني هميف. إنا نتي سمعنا ندقيني قرآنا عجبا، قرآن أجائبا دقيني. يهدي خنما قچلچو، يهدي خنما قچلچو، يهدي خقچلچو. قرآن نسون خقچلچو، خقچلچو إلى الرشد، خرقچلوت. يهدي خقچلچو
إلى الرشد كرك أجلوت خنمك أجلتشورا جيني فآمنا به إسات أمنّي جأن فآمنا أمنّي تكا أمنّي به إسات قرآن خراك أجلو نمك أجلتو سنتي أمنّي ولن نشرك هن إدان هن شرك سيفنو ولن نشرك وليه هن شرك سيفنو تكا هن إدانو بربنا ربي خينيتي هن إدانو أحدا واتكل ربي خينيتي هن إدانو جان جنوني ولن نشرك نتهن إدانو بربنا ربي خينيتي أحدا واتكل وليه ندانو جان وأنه دبين موهن سهما تعالى قلته سنمجا تعالى قلته جد ربنا قدني ربي خينيا قلته جان جنوني وأنه دبين وهنسيهما تعالى قلته جد ربنا قدني ربي خينيا قلته ما اتخذ وانقرن ربين ما اتخذ وانقرن ربي وانقبو صاحبة جارتي ولا ولد الموس وانقرن ربي قدت جان جنوني ما اتخذ ربي وانقرن وخان وانقبو صاحبة جارتي في ولا ولد المانس ربين هنقبو ربين كين يقول قل الله ويجان وأنه دبين مئودون سيهما كان نته يقول خنجوته جنوت هجا يقول وأنه دبين أجايبا سيما كان نته يقول خجوته يقول خنجوته سفيهنا قوان كينيا وأنه دبين كان نته يقول خنجوته سفيهنا قوان كينيا خنجوته جنوتاجا قوان كينيا سفيهنا واللالان كينيا قوان كينيا خجوته على الله الرتين شططا خجبة على الله الرت شططا خجبة خنجوته يخانس شططا جتشون وانهم فكان وانهم مل جتشو اتخذ الله صاحبته وولدا جتشو سانسا وانهم فكان شططا خجبة وانهم مل وانهم فكان نقو وان كينيا جان جنوني وأنا نتي جنوتا جا وأنا نتي زننا دران نسيني وأنا نتي
وأنا نتي ظننا نسيني تكاني هرين دران ألن تقول الإنس إنسين هنجتو رسيني وأنا نتي ظننا دران نسيني وصون أمان إنسان وأنا نتي ظننا نهرين دران تكا دران نسيني ألن تقول الإنس إنسين هنجتو رسيني إنسين المنامات نمنخ وانجأو رسيني والجن جنونني سنجاني رسيني جنونني خين يخنو تراهور من خوني سنجاني رسيني على الله الله الرتي كذبا خجبا هنجاني رسيني دران أما خجبون سانين وقال ملي در جنونني خين يخوني في إنسين رب الرتي حقوما جان سيني وقو ربين جارتك بإلمان قبا جانسان وأنه دبين أجائبا سيما وأنه دبين كانته إسانيجا وأنه دبين شانين جتشورا فانا رميت كان نته رجال من الإنس رجال ليروان كان نته رجال ليروان نتهن من الإنس إنسي راخنتهن من الإنس إنسي راخنتهن ليروان إنسي راتهن نتهن وأنه دبين كان نته رجال ليروان من الإنس إنسي راته نته يعوذون خمقا فتنتهن يعوذون خطيف من تهن تكا خمجا فتنتهن مال برجال من الجن ليروان جني راتهن خمجا فتنتهن وأنه دبين كان نته رجال من الإنس ليروان إنسي راته نتهن يعوذون خمجا فتنتهن وقوا صداتا تكا خطيف من تهن مال برجال من الجن ليروان جني راتهن وهرا خمجا فتنتهن إنسين أولياء لفتنان رقبيسا برجال من الجن ليروان جني راتهت خمجا فتنتهن فزادوا أكست إدان نئدان أكس جتشو سنين نئدان فزادوا نئدان إنسين سن نئدان هم إسانيف جنوت سنيف نئدان رهقا جلنا إدانيف رهقا حسابا به إدان تكسني تمير لما فزادوا جنوني سن إدان جنوني اتمغن فمسن إدان هم إنسي مجنفتوف سنيفني إدان ديران مراتات تمجنفتو سنيفني إدان رهقا درن جلنا إداني فيها دمير فزادو إسالة ديفيا ميها سوين جماتان ربط وچتي جدوها خين أجائب قا قرآن أجائب هاسو أجائب هاسو هامي جني هقو دبتن خبارة قوي جرا ها ربين جني هقو هاسو جنين تنم ربين هاسو تن ها الرواه مقا سورة مقا ثاني تنبوفة مجر سورة مقا جني تنبوفة أسمت بابو مجني خنا خيست نمني عقيدات توحيدا قب
jinnoota kana sirritti adda beekeeti waan quraanni jeetti amanna nuti waan quraanni jeetti amanna darsaa dabbuuqa jinnii fi insii jidduu ture kana suuraan tun guutuun ni haasoytee jechuudha waan baaxilaa waan jinniin taate sirritti lafa keessa jinnoonni ummata akkami khalqii akkami waan zabana joollummaa keessatti namni ifirraa osoo hin beekne akkanumatti baaraguu ture tan aqiidaan nutuurratti ummannummaan silaa warrummaan toohidaatu jinnoota kan akka isaan nama godhanii fi humna ma'anaa tan isaan deemaniin tan addaan waan hin barin suuraa kana hogguu qaraane booda aqiidaa toohidaa keessatti ciminaa fi garaagarummaan insii fi jinnii maali jinnootaa fi sheexaanni maali kan jiru suuraan sirritti nu barsiisee jechuudha. طيب قل جيني يا نبي محمد جتشورا أوهي جتشون بيسفني نقرم جينجي تكا واهين نقرم جيني إلي قرخيت بيسفني نقرم جينجي أنه دبين استمع جتشون نرقفتي استمع جتشون نشكسي تكا نرقفتي نفرون جتشون جمان تكو نرقفتي جينجي أوهي جتشون واهين نقرمي تكا غرخيت بيسفني نقرم جينجي أمة خيتين غرخيت قرآن نتبيسسني قر جينجي أبوليسو أنه أجائبا ستهما استمع جتشون نرقفتي تكا نشكسي نفر من الجن جمعان جني راتي تكون رقيفة جيم بيسسنتني قرمي جيا نفر جتشون توتي تكا من الجن جنو تراخن تهنجي فقالوا جتشون نجاني يقالوا فني قرتي چقدقي فتنسن نجانا موجيا نفر جتشون جمعان توتي واتكشون تكتن قرآن رقي فتسن نجانجي إنا جتشون نتسمعنا دقيني قرآنا عجبا جتشون قرآن عجائبات دقيني جانجي سمعنا جتشون دقيني قرآنا عجبا جتشون قرآن عجائبات دقيني eega dachaanii ummata isaaniitti himan booda jechuudha eega dhageeffatanii amanan booda galanii ummata isaanii daawaatti godhan innaa sami'inaa nuti ni dhageenye quraanan ajaban jechuun quraana ajaa'ibaati dhageenye immoo je'a yahdii jechuun kanama qaceelchuu ila rushdi garagaraa qaceellootti kanama qaceelchuu jee يهدي جتشون خنما يا متكا خنما قتلشو إلى الرشد خراها قات خنما قتلشو موجيا قرآن خراها قات نما قتلشو نترقيني جي فآمنا به جتشون أكست أمن نجان جتشو رجيا بوليسو جنون رقي فتنسن يهدي جتشون خنما يامو تكا خنما قتلشو إلى الرشد خراها قات خنما قتلشو موجيا تكا خرا طلعت خنما قتلشو رقيني ترفني جي فآمنا به أكست ست أمنين تقران سندقوم سنيجيا قوم سنيت التيامني جلدمني ولن نشركا جتشون نتولي وان شرك سيب نجانجي ولن نشرك جتشون نتولي وان دبل تكا وان دانو بربنا ربي خينيت وان شرك سيب نوجيا ولن نشرك جتشون ولي نتوان شرك سيب نو بربنا ربي خينيت نتوان شرك سيب نوجيا أحدا واتكلي ولي ربي خينيت شرك سيب نجان قرآن جايبا خنكرا يا قتلون نما يا مدغني دفني ولي واشركين دلين جان وأنه جتشون دبين جايبا مي دبين سيهماتي جبين جي تعالى جتشون قلته تكا قل لا وموجيا جد ربنا قدن ربي خينيا قلته جانجي جنو ترقي فتني رفني أمنا سنتكنا جاجي يا بوليسو قوم متساني قلن
وأنه دبين تعالى جتشون قلته جد ربنا قدن ربي خينيا قلته جانجي تكا تعالى جتشون قل قلاوي قدن ربي خينيا قل قلاوي جانجي ربين كينيا قل قلاوي ما اتخذ ربي وانقرن نيجي ما اتخذ ربي وانقرن صاحبة جتشون صاحب تتيرا فيجي ولا ولدا المانيس وانقرن ربي وصاحبا في المان اللي انقبو جانج ربي نقمت ما اتخذ هنقرن صاحبة جارتي فيجي ولا ولدا الموس ربي وانقرن بل هو أحد صمد ولم يكن له كفوا أحد هرياتك اللي وانقبو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جتشور جيا بوليسو خنو رب كين يقول كلا وجن وأنه دبين أماس كان نته يقول خنجوته جانجي جنون نسان أماس نجان أنه دبين كان نته موجيا يقول جتشون خجوته سفيهنا قوان كين خنجوته جانجي يقول خنجو سفيهنا جتشون قوان كين خنجوته هنجي على الله جتشون الله الرت خجوته جانجي شططا وان فكان خنجان تانجي قابليسو يقول وأنه كان نتي يقول خنجو سفيهنا قوان كين يباساني سنفبانا إبليس تشقد فانا بانا جتشورا يوخان غافا وصونا من اندر سفيهنا قوان كين يجي بوليسو قوان كين خنجوته على الله رب الرت خنجوته جي شططا وان ملتك وان فكان خنجان تهجي بوليسو اتخذ الله صاحبة وولدا جتشوسا وان فكان وان فان من جن ربي خين يرتي قوان كين يجي بوليسو كان جلال وأننا نتزننا دران نسيني تكاني هرين نتجمعان جني خني هرين جيا تكانو تدران نسيني ألن تقول جتشون هنجتو رسيني جي الإنس جتشون بني آدم خن هنجاني رسيني إنسين توان جتو رسيني جي ألن تقول جتشون هنجاني رسيني الإنس المنا ما خوان جو رسيني جانجي والجن جنون نيس جاني لدران سيني وسو أما درا غافنا من إنسان جتشورج وأننا نتزننا جتشون نهرين تكاني سيني دران جيا ألن تقول الإنس إنسين جتور سيني جي والجن جنون نخين يخون اللي وانجاني لسيني جي على الله كذبا الله الرت خجب وانجاني لسيني دران حق سيني جتشو وان جنون خين نونجاني في وان انسين جتو انسين جلت جتو تنلقار سيني ورب الركجبان دبتني لسيني نتيس غافا درسن كونو كسك جبني ربي خين رتي قوان كين كسك جبين خجب سيس جانجي أي على الله الله رتي كذبا جتشون خجب وان جنو لسيهن وأنه دبين كان نته رجال من الإنس ديرا والإنس راتهن تهنجي إسان ما تجا وأنه دبين كان نته جتشورا يا بوليسولال رجال جتشون ديرا ومن الإنس إنس راتهن تهنجي يعوزون يجون خمقا بربادا تنتكا خمجا فتنتهنجي يعوزون جتشون خطيف من تاني برجال جتشون ديرا ومن الجن جني راته خمجا فتنتهنجي يعوزون جتشون خمجا فتني جتشورا برجال ديرا ومن الجن جني راته خمجا فتنتهنجي فزادوهم جتشون كستي ساني في ديم جنفتشون سنجيا فزادوا جتشون أمة رنسي سنيف نيديهم جتشون جنو تم جنفتشون سنجيا يوخان فزادوا جتشون جنون نسني دان جتشورا هم انسي سنيف نيدان أموجي رهقا جلنا قبان داني فكبون نداني بجتش
رحقا جتشون بوني وخانيس سابابه سيداني في كسجني إنسي والجل سنجتشورج. طيب سورة الجن سورة مكبو فمت ترتيب إسي خيستي بو إنسان أكا سورة إدف النيتي في القدى قرانيتي جلق برامي تتكشو يرو ديرا رقرو مكا خيستي يرو جلقبات وانا تيادو نلتي غاف ربين سيقمتشي سجرة كالتي نتقبتين نلتي فدير ربي وان برا خيست دلقميتي غاف سيقمتشي سربين كن أمري خنا خيست قبا آياني سبب قبا سبب التنبو فمي قبا سببني سوران كن التنبو فتقبما سيتي في قبار راهنغت مرات ergaan suuraa kana keessatti nuti barru sirritti insii fi jinnii garaagarummaan sii maali jinniin ummata akkami maal hojjetanii fi booddeen isaanii maal akka ta'e suuraan nu qaraasisa garaagarummaan insiitii fi jinniidha diin keessatti uumama keessatti waan tokko garaagarummaan qaban akkuma insiin salaataaf uumamte tawhiidaaf uumamte jinniin عبادة فوممت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب وما أمر جني في إنسي قف عبادة خلق ورد دركمني جنتها في أذابا الرجل إسالمين قفا دركمني ورد ربين خلق مجل قباتو دركما في عبادة خلق إسالمين آياني سبب اتنبو فمتك بسوران قوتون جتشورا بيا مكة خيستي دار الأرقم جاني مني نبي صلى الله عليه وسلم جماعة خيستي مريتشي سطوري دار الندوة جاني مني كمسيون مكريدا مكة خيست خان قريشي خان كافر توتا توري دار الندوة جانين منا يا إيجتشو دار الأرقم جانين منا نبي جماعة مريتشي أما أسمى ديمانو waggaan xiqqishooni gee makkuma keessa osoo jiranuu suuraan kun waggaa sadiif da'awaan sirrii turtee eegas booda dirree baatee amata shanaffaa yogguu gahan hamzaa dhufee ammaas amatuma shanaffaa san keessa umarii dhufee amata torbaffaa yogguu gahan qureeshii waliigaltee timaa qabiirra keessee akka nyaachisne akka noobaasne akka irraan binne akkatti hin gurgurre akka irraan fuune akkatti hin kannine akka ijoolleen isaanii baranne qabeenyi isaanii akka sarbamu beeksisa irra baasanii warra nabitti amanee fi gosa isaa hunda waggaa sadiif irra kaayan akkasitti nabiin bani haashim keessa galee waggaa sadiif ture amata 7 fi 10 jidduu jechuu nabi umrii isaarraa amata 47 fi 50 jidduu jechuudha akkasitti yogguu waggaan sadeen san dhume muslimaa fi namni isatti amanee fi namni lammummaa hadoodu hundi waliin maaqabiisan seene abii lahab qofaatu isaan keessaa bahe akka diqaalaatti ummanni kaan hanga nabii kennitanii ajjechaaf hanga nabii kennitanitti isinis walumaane jannaan adda nabii keenya kennu jee kaafirtoonninis warritti namaninis namni takka amantiira takka shanyiin hadooda akkasitti lachuutiif warri hadoodu waliin maaqabiisan fudhatee kalloo waan nyaatan dhabanii kalloo gabbaasanii tan halkan fiixeessitti bule ganama kalloo san tajiite san ciccitatanii nyaatan adda nabii kennanii nabiin du'uu jechuudha waan dhugan dhabaniiti waan nyaatan dhabanii nama isaanii waa fidu cufa akkasitti boodarra waliigaltee isaan barreessanii kaabaarra dhawan rirmiti maqaa rabbii dhiisteeti nyaattee fitte cufa rirmii rabbiin itti ajajee rirmee nyaattee fitte waggaan kurnaffaanii gahee amanni kurnaffaa ergaa nabiirraa aamal huzni amata hiraar yookaan amata yaadaa jechuun beekama ammas amata hiraarsan keessatti abii xaalib jaarsii isa cinaa dhaabbatu irreensaa tamirgaa dhiirarraa ni du'e hogguu baatii 3 turu itti aantuun abii xaalib safirri duraa jalqabni duraa amantii laa ilaaha illallah fuute san irreensaa tamirgaa ammas haati manasaa khadiijaan ni duute jarri lameen eega hutan booda
aduwi fulan garagaraani baname amanni yaada waggaa guutuu nabiin yaada addaa keessa turan achi lafaa kee tokko fudhatee qaceele Xaayif yogguu dhaqu ummanni Xaayif san qophaaweeti Qureeshiin duruu qabsiiftee waan jirtuuf qophaawanii akka hamatti deebisan nabiin osoo bayyanatin akka nama gaggabeetti duuda duubaan hanga daqiiqaa 30 takka deeman guyyaa lamaa fi halkan lama waa nyaatanii osoo dhugin jechuudha tokkichi isa bira jiru isaan bira jiru Xaayif sanitti ijoollee fi maraataatti baasaniiti dhagaan tuman tokkichi bira jiru garuu nabiin osoo nan jiru dhagaan hin dhawamu je'eeti qaama isaatiin osoo shirjuu mudhii ol dhagaa nabirraa ni dhorke miila keessa dhagaa dhorkuu hin dandeenye nabi miilli ni dhawamee jechuudha dhiinni isaa osoo irraa bu'u qadri daqiiqa 30 takka hogguu deemu nabiin bakka sanitti dachiin marteenii gattaa'an bakka isaan gatta'an san ooruu Qureeshii nama lamaatu achi qaba Qureeshiidha fagoodha wasana Xaayifii fi Makka jidduu jirti bakka san gatta'anii nabiin sallallahu alaihi wasallam halawwatanii dadhabanii ejji dachirra shirjatteen jechuudha beela dheebuu ulee fi dhagaa dhiiga jechuudha achirratti horuu tana keessa kuulii tokko jira Adaas gurbaa jaaniin biyya biraarraa fiddee Qureeshiin achi keessa teessiin gurbaan san nama horuu moggaa tattaa'u arkeeti deemaa hogguutti dhaqu ummata rakkoo qaban ummata nama rifachiisan tahuu arkee gurruu timiraa takka buqqaaseetti fide hogguu gurruu timiraatti fidu nabiin gurruu timiraa san irraa kutateeti bismillah jee afaan kaayyate dhaaphu jeeni bismillah isa beeyta jeeni kuulichi isa bismillah beeytaati warra isaati bismillaan amantiitiyya atoo isa beeyta ani bismillaan amantiitiyya jeeni kunis eeysa jannaan biyya Yunus numatta itti ergame irraa hin bare jannaa Yunus ni beeytaa jeen eenin beeka maal siita jannaan obboleessa kiyya jeeni nabiin Yunusis ergaa rabbiiti Muhammadis ergaa rabbiiti obboleeyyin achitti ergaan ati dhufteen takka Yunus keenya saniiti jannaan Yunusii fi ani tokkuma jeen gurbaan shahadaa qabateet achitti isaan nyaachise jechuudha Jibriilii fi malakal jibaalitti dhufan deemi malaayikicha gaaraa kana fudhu yaa Jibriil akka ta'e garta dhaqi warra Xaayif kana biyyee waliin si qixxeessuu jiini jii gaafadhu hayyama gaafadhu jeen itti dhaqi nabiin du'aayii oowwitu takkachitti godhan hogguu malaayikichitti dhufee dachii tana waliin si qixxeessuu ummata kana hogguu jeen laalakkii jeen maaliif duuda isaanii keessaa ganaa warra shahadaa qabatuun kajeela narraa dachii waliin hin qixxeessin jeen Allahumma ilayka ashku da'afa quwwati yaa rabbi humna qabu jee nabiin du'aayii oowwituu nama rifachiiftu takka godhe achirraa kaanii harabaafatanii timira san nyaatanii ichi dabran aduun ni dhiite nakhla lafa jaamtu kaanii dhufan biyya nakhlaa sanitti aduun ni dhiite ni bulan muka timiraa jala ala keessa muka timiraa jala bulanii subiichi jalatti salaatan quraana subii isaa qara'uu jalqabe ibliistichi jinnoonni amriin halkan san eega nabiin kalee kaste amriin addunyaa tanaa hundi ni qabamte jechuudha qat mootota duniyaa harka hundatti amriin qat wanni takka kaateen barartu wanni takkan deemtu wanni takkan sossootu qaxxaate eega kaleerraa hanga halkan guutuutti samii tana keessa urjiin samii guutuun ibidda jijjiiramtee ibidda taate lolli samii tana keessa dachi gad hin buune dachitti akka gabbuu Muhammadii dhorke sallallahu alaihi wasallam lola Muhammadiif lolame samii tana keessa guutuun samiidhaa guutuun urjiidhaa ibidda jijjiirame qabate jechuudha wanni asii walii hin hafne dachi nabiin ni dhorke sallallahu alaihi wasallam akkasitti amrii qabamte san irratti ibliistichi
ummata walitti qabe amriin duraan harka qabamte ol deemanii samii tana keessaa jinnoonni waa dhagayanii dhufan waan firdii godhamu caqasaniiti dhufanii waa namatti himan kijibatti hidanii 99 itti kijibaniiti kabirri wahiin majuusan takkitti haqaatan jinnoonni samii fidan san keessa buuseen nasiiba arkata guyya san jinnoonni uumaa isaaniitti as gubbaa wal jaajjaniiti kakoran samii akka nama wal gubba miilaan jaajjuutti tokko lafa dhaabbata kaan gubbaarra utaala miilaan as gubbaa dhaab kaan san gubba utaal osoo kanaati ilaa samii dhaqqabuu turan ka olaanu san ergaa rabbiin maleekota waahii godhee jibriil maleekotatti himu warra dachii durani dhagayan warra dachiitti nabiyyoota raganaa dhuftii mire nabiyyoota raganaa waan dhuftuuf ta inni fidatun kallattiin daftee khabiirticha kijibu san bira geessuuf caqasan kaolaanu san yoo gubatees daddafee ergaa san dabarsuu qaba ifi yoo gubatees jechuudha guyyaa san namni tokko jinnoonni wal gubbaa dhaabbachuu dadhaban akkasi walitti qabe iblistichi la'anatullah alayhi amrii duniyaa kana jijjiirte tana laalla hogguu ibiddi samii keessatti qabatee urjiin hundi dakkattaatee jinnoonni ol deemuu miti wanni jidduu tanaa hundi daaraa taatee dachii irratti hayyaman qabani nabiin eega dhoorke dhaabbatu akkasitti warri taa'eef kana bikkas godhesan gabrootaa fi qabeenya isaa hunda mana keessanii galfadhaan bobbaasinaa jee eega kalee nabikkas godhanirraa akka halkan guutuu tattaanii walitti galanii azaaba akka gadi buune samitti caqasaa bulan akkasi shaytaantichi iblistichi ummata walitti qabee jinnoota cufa shayaxiinaa fi jinniin takkuma walitti qabee deemaati duniyaa tanarra biyyee jirtu hunda hammaaraa fidaa jeeni akkasi kallattii afraniin bobbahan kallattii afraniin bobbahanii warri karabaddaa kutees warri ifriqiyaa cufa ardii addunyaa tana hunda dhaqaniit biyyee hammaaranii fidan hogguu biyyee fidan warri gammoojjii gaggoran gammoojjii makkaa keessa warri kute biyyee fidee dhufe iblistichi biyyee takka takkaan shurufkeeffatee faana nabiyyoonni irraa argaman urgaa biyyee saniirraa beeka iblistichi ardii nabiyyoonni keessaa argaman jechuudha nabiin sallallahu alaihi wasallam muujizaa keessatti hogguu rafanii sija qofaan rafan malee qalbiin hin raftu hogguu karaa dabranni urgaawwan ta'a biyyeen lafaa cufti waan simattuuf iblistichi biyyee lafa nabiin itti ergame san biyyee san irraa hibeeka akkasi warri gammoojjii biyyee takka takkaan shurufkeeffatee taan facaase tanaa shurufkeeffatee taan facaase biyyee gammoojjii hogguu fidanii dhufan harkatti qabate jechuudha biyya tana waatu jiraati deemaa takka takkaan qoradhaa jeetii erge baasni nu beeka amrii nu harka qabe kana deemaa adda baafadhaa jeetii erge halkan bulee nabiin sallallahu alaihi wasallam biyyana khalaasanitti quraana baasaa qara'u jira quraana guyyaa kalee akkas tahe nyaataa dhugii osoon harkatin dadhabbii sanii wajjin subii dhaabbatee timira jira kabakka seenuun qabne kaqabbana keessa bule quraana subii salaata bareedaa salaatu jira akkuma dubbii dabaafadhaa jaanii erganitti jarri sagalee quraana qalalaw jettu dhagayan muka tokko guddaan bakka san jira muka birbirsa fakkaatu muka gammoojjii guddaa jechuudha warri gammoojjii muka guddaa gubbaan qoree fakkaatu ni beeka kaanii muka san jalarraa hanga gubbaatti tuutti karaa gammoojjii kutte sun jalarraa hanga gubbaatti irra nyabjaan insiin ijaan waan hin arkineef jecha jinnoonni ijaan namani arkan nabii quraana dhaabbatee qara'uu fi nama isa duuba jiru kasalaatuu fi quraana qaama hunda nama qabatu akka muka qoranitti cufti isaanii dhagayan ajaa'iba rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabi garsiisuuf jecha mukni akkuma jirutti hogguu isaan irra guutan dirgim jige mukni lafa gahe jechuudha hogguu mukni lafa gahe nabiin ni baarage mukni kun dhawaa takkan qabu dhaabbachuun dadhabee jinnootaan jige jechuudha hogguu jigan khushuwa jinniin quraana dhagayuudhaan imimman buustuutu imimman jinnootaa jiise muka san hogguu mukni lafa gahu sahabtichi bira jiru ni rifate
نبي فني رفتن مخنقون إسان برت درجم جيسان تناجة شونا مخنقون جوجا واتكن قبل قطار أما هو مخنقون جرو من علامة ملتو جلقبس منا قرانات إيجاس بود النبي صلى الله عليه وسلم قرآن كسي قال لك كسي هو بارك جبريل رب سبحانه وتعالى مالتو كنجن أكسد في جبريل قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن جماعة جني راته تقوس رقيفته الله ويكتب ريدو ديبسا كتخن سوران كن ايقبو فمبودة أما سنقنت تندابن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا أسامه والإنجان فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به شقسني وقو مخنج لاجقه وصوت الرجلانو أكس نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا أجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فلما قضي قرآن لبنان مخرب ونيت أكس الربي يقو سوران كن الربوت جرخ الجنوتا في إبليس تتقل خطن نبي قمتشو خرج من آخر حاجة براتي في بهيت ودخل من حاجة أخرى حاجة برا أركتي قل يجتشو فبشر الله بإيمان الجن إن سر دلقا إن سر نمتك قربيت جنوتا قوتو توتا غرقم موجي مكسن قوتو نتي أماناني قلن قمدي قل مكان جنوتا سني نسيبين جامع هنقام مات جنوتا يرو جلقباتف أكا أبي بكر في خديجة دين إسلاما خيست ترانيد نسيبين جنون جامن سن جنوتا خراقم موجي قرنسني هنقا يوم القيامات warri amantii muslimaati fi aqiidaa tawhiidaa qaban jinnoota nasiibiin jaamusani quraanni jinnoota rabbitti amanan sanirraa haasawa sababni quraannitti buufame kana hogguu ummata isaanii dacha'an dhaabbatumatti jeynummaadhaan yaa qawmana ajiibuu daaciya allaahi wa aaminuu bihi yaghfir lakum min dhunuubikum amana nuti amannee dhufne فقالوا إنا سمعنا قرآنا أجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا الرقران جتشون هقول الرقران جولين كفرت جئين أبان ثاني أكست كفرت جاني جرسا بلا ليفة سببني قرآن نتبو فمخنا غراغرم من جنوتا في شيطانا شني تكتهون توكما جني في شيطان غراغرم من قبان أبان ثاني إبليس تكما جنة درب مساني أكما إلمان آدم خيسا جلان جهنم سينو أممت إبليس تخيسا ور جنة قلو خلق أميجر جتشورا خنو جمان نسون جمات خنا ور توحيدا هنگا أمت إرقما خبو سانين قبان إرجما ثاني نبي محمد صلى الله عليه وسلم طبيعي إسان خن رب إسان المنما أركو في إسان نمت تشركو نمني إجان أركو دبورا قني معجزة إسان قفاف خنم جنوني إنسي إجاني أركان تكخن لما دا جنوني بففرني ججيرموني دنديان غراغرم ما شيطانا في جني توكما شني تكا إسان الراور جلة نجرا إسان الراور كتيلة جنة سينوتا ونجرا أما رب مال جل قب جنوتا أمنا سن قرآن عجائبا جانين سر دا قرآن عجائبات يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا واتك ربي خينيت شرك سيف نوجان ولد فيني جني في إنسيدا
jinniin ibaadaa warri godhan jinniin nasiibiin warri amane sun hanga arraatti ardii addunyaarraa bakka hin jirren qaban. ammas masjida kana keessatti isinii wajji tafsiira qaraa. toohida keessatti aqiidaa keessatti insiin qixa jinnii jajjabduu miti. jeenummaan qixa jinnii insiin jajjabduu miti. jinnoonni jallatan akkasuma hedduudha. baay'inaan safarri warra amaneetii fi warra kafree jidduu jinniin irra hedduun si kaafira. irra hedduun si mushrika. waa xiqqishoon si muumintoonni san qawwaa iimaanaatii fi isaanii qaba. fakkeenyaaf namni shayyoo jiraate biyya takka jinnoonni kaafiraa ardii san keessatti insi miidhuu hin dandayan. fa'iidan wanni jinnootaa fi insi waliif fidu warra shirkii keessatti muumintoonni jinniitii fi insi walitti hin dhufan. rubbama yogguu iimaanaan kutte namni garii yogguun haasawa keessa kute akkarraa dhaabu fedhuun oolu anis saniin fixuuf haasawa warra deddeebi waan saniin fixu haasawa. ati nama jabaadha malee nama jinnii yoo sitti himan babbaara guyoo taate aqiidaatti qishoo rakkoo qaba. jinnoonni nama siifi isaa wanni waliif fidu hin jirtu. garuu insin mushrikii qalbii qabduu fi namni shirkii qalbii qabuu fi jinnoonni shirkii walitti dhufuu ni danda'an. daangaan shari'aan islaamaa keessanii jira. siifi jinni jidduu daangaa jira. warri muumintootaati fi warri toohidaa san insi tana isaaniittiisa akka maleekonni sitiisanitti jinnoota isaanii sirraatiisa. muumintoota hin zallaman jechuudha. jinnii kaafirtoota yookaan mushriktoota warra jinnii shirkii qalbii qabu sanii fi mushriktoonni walitti dhufuu ni danda'an. fakkeenyaaf jinnoonni maqaa adda addaa ganda keessatti baafachuu ni danda'an. ammaan dura iddooleen gabbaraman hundi maqaa qaba. maqaan san maqaa eenyuuti yoo isin hin jaan ka amantiiti moo ka aadaa teessaniiti moo ka shanyii teessaniiti yoo isin hin jee bakkatti galchitan hin qabdan maqaa eenyuuti. as gaafa bahar bishaan haramayaa gaafa jiru maqaan naannawa gadii maqaa wahiin gabbaramu ture. maaltu bishaan kanarra ture? jinnootaat ture, shayaaxiinaat ture. namootan tokko bishaanitti fixuu turte shirkii jinnoonni. arra hin jiran. gama biraatiin ammas namni tokko muumintichi yoo iimaanni kee cimaa ta'e yoo iimaanni kee nama cimaa keessattuu nama halkan dhaabbatu nama guyyaa 40 salaanni jammaa subiitti hin qadaa'ii yoo ta'e iimaanni kee iimaana munaafiqummaa irraa qulqullaa'e waan ta'eef yeroo takka warra ibaadaa godhu arkuun ni danda'ama. laakiin muhaalisan jinnoota karaa deemu sababa daa'immanii jijjiiramuu danda'u. tanaaf nabiin sallallahu alaihi wasallam bineensota tokko hammana naanna'u takkaa hammana jiraachisu yogguu walaa dhuftan daftanii bineensa mana jiruun baana maqaa san dhahu akkas jaan hin tuqinaa daddaftanii ni deemaa jaan jechuudha. haaluma kana fakkaatuun yeroo galgalli gahe makribni ta'uuf yogguu deemu joollee teessan alaa galchaa jaaniin nabiin awaajanii jiru sallallahu alaihi wasallam. yeroo nuti walitti qabnu bobbaadhaaf yeroo makribni dhiyaate muslimni gara salaataa jinniin mushrikaa gara muslimtoota yookaan daa'imman miidhuutti jijjiirama bobbaarraa waan galaniif jecha. tanaaf yeroo makribaa joolleen hedduu mirkaanti, hedduu si'aarsiti, hedduu taphatti. nabiin sallallahu alaihi wasallam mana galchaatii hanga yeroon ishaa'ii geessu joolleen alatti hin argamin jaa. keessattuu joollee makriba afaan magaalatti hin erginaa jaa. gama biraatiin meeshaan halkan mana keessan bulu cufti haa cucuqqaalamuu jaa. jireenya manaa yogguu himu akkasumatti namni yogguu bobbahu tawakkulaan haa bobbahu. ardiin takka waan takkallee kan qabne nu qaraasisee jechuudha. muumintootaa fi si jidduu garaagarummaan jiru immoo hariiroon sii fi jinnii muuminaa jidduu jirtu lafee yogguu nyaattu qulqulleessuu keeti. yogguu lafee nyaattu foon osoo irratti hambis lafee san bareechuudha. lafee ati bareechitu sanirraa hiquuta qaban isaan jechuudha. akka ati foon irraa nyaattutti yoo foon gubbatti hafe quuta isaanii lafee san adii waan hin bayiniif jecha bakka foon irraa hafe sanirraa nyaata waan hin harkanneef obboleeyyan keessaniif yogguu lafee nyaattan qulqulleessaa jaa nabiin sallallahu alaihi wasallam. tanaaf
lafeen istanyaa godhuun dhoorkaadha. akkasumatti ammas isinii fi obboleeyyan keessan jidduu garaagarummaan jiru aqiidaa keessatti toohida keessatti tokko guyyaa qiyaamaa dirree bahaniiti jannatarraa yaamamuu jiraatan jechuudha. ummanni kun obboleeyyan insii muslimaati muumintoonni walitti tokkuma gaafa hogguu insiin toohida keessan rakkatte aqiidaa keessatti hogguu rakkatte qewwan jinnoota warra amanee bahuu ni dandayaa jechuudha. gaafa insiin rabbii tokkichatti harka kannite gaafa rabbii tokkichatti insiin rabbii amante sun harka kannite wakafallaahu almu'minina alqitaala dhiirtii mushriktoota qooqesanitti jinnoonni bahuu ni dandayaa jechuudha. waraana gamasaa rabbi mushrikatti haa baasu. ni sodaatanii طيب وما يعلم جنود ربك إلا هو ربنا إيجس بود جنون وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا سبب مناماتي في سبب حلقني أركوني دنديم لكن مشركتوني جني مشركا ملين أركون نمتجي توقو هقو كفر هقو دين الراتشبه خيستو صلاة يقون قمني جني مشركاتي وجه ولباسوني دندا دلي وردور هدرا جارتي أمتا qabeenya isaanii nyaatanii achittiif qaddamsiisan sun qayoo inni ziyaaraa fiduu baate halkan namticha kaasanii dhaaban sun jinnootaatu akkas godhan hin dhiisan itti ergan jechuudha. sodaaf namtichi deemaan osoo itti kafre immoo hin dandeessu. tanaaf tikninuu fi isaan jidduu jiru mushrikootarraa muslimni akka humaan taane maaltu jira jalqaba quraanaatti qaraanee jirra qaamni kee gaachana akka ta'u qaamni kee akka wanni takka tuquun dandeenya mana kee akka humaan seenne quraanni dawaanu barsiisee jira akkaataatti makhluuqa rabbii kana duraa jalaattiin baan suuraa maaliiti mu'awwazataynin qul huwallaahu fi qul a'uuzu birabbil falaq qul a'uuzu birabbin naas aayatul kursii yoo beeyte yeroo raftu ganama hogguu bariitu galgala hogguu aduun dhiite karraruu si qabsiisee jira keessattuu irra jabaa صلاة سنة مغربا خن بوداتي في صلاة سنة خن صبي خن درا خيست ركعة توقفها ما لك قرآن جر قل يا أيها الكافرون ركعة لما فاتمو قل هو الله أحد كقرآن نواجه جرا أمة خنا وجن دتش ربي بلودا ولدفون جندم جني صداتون مو شركيدا يو قلبي تخيستي صدا جني قبات aqiidaan tee wasakha yookaanis qushaasha qabaa jechuudha. jinnoonni ergaa waan hin qabneef iimaana keessatti toohida keessatti barnoota keessa sadarkaa duraa isaanii jira. quraana fahamu yoo taate isaantu fahama. ulamaa'ii tana yoo gaafattan ulamaa'ii hedduu yoo gaafattan warri quraana jinniin isaan irratti hin buusin hin jiru. ammoo ani isiniin qaraa'isu jira tafsira isinii wajji qaraa'aa jiru. ni jiran. شيني جني وجه والبيغيز جتنس نخجبدن والنبيخوان خنو قرآن مان قرآن نوان جوان هني مجروف ولتندفن أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا نمافي هريرون انجرو نمتيجي روحاني ندفا روحاني ياما جو خجبا نخجبا جتشورا جنو تافين سي جدو وني ولن نما في دنجرو نمتيجي كفرمو شيطان ما يسجل سخنا شيطان ما يسجل سخناتو ملكتا ني ملكتا وغو ملكه وان سنجت مالي وان قران نجون دغيو جنوني ورّي شركي وخانس ورّي أمان تنا شركي مببّي كمي خغغبرمو ترغون يو صلاة فصلاة التنديستو اتسن دفتو رب سبحانه وتعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاجي اتقديسنا وقود تقديسنا بودا أكفيتي إسان قوتي ورّي كفر جني مشركاتي وجي ولتوكو أمو ستي واني إسان دلغن هنتاقو yoo aqiidaan guutuu ta'e yoo toohida qabaatte yoo iimaana qabaatte yoo salaata qabaatte wanni shirkii waan takka si godhuu hin dandeessu billaahi tallaahi alaykum yoo sodaatte immoo iimaanni kee rakkoo qaba
muumintoonni amma fakkeenya gaarii hogguu laaltan namni tokko tokko ni dhawama guyyaa guyyatti keessattuu irra hedduu obboleeyyan keenya dubartoota dhalaafa shayxanaa seene jinnii seene maarree seene mitirqiyyoo seene ni jira kuni maaliif taha jennaan namni san dhukkubsatee osoo hin tahin ijarraa summii ijaatiin iblistichi namarraa namatti qubachuu summiin ni dandeessi keemikaalli summii ija shayxanaa badaadha sababa san ayata suuraa itti deemuu teenyu keessatti ni laalla wanni amma suuraa kana keessatti shayxaanaa fi jinniin uumaan isaanii shanyiin isaanii takkuma ammoo muumintoonni akkamitti insii fi jinniin osoo toohinnin dhufin dachii irratti takka osoo toohinnin babal'atin amma fakkeenyaaf gaafa shirkiin lafarra jirtu gaafa ummanni keenya iimaanatti warra hadraa beeku san gaafa wal nyaatan san gaafa waan dalagan achi guuran san du'aayis godhanni qeebalaaf rabbiin rakkoo hunda hujuba sanii fi qubbii sanii fi bakka sanii yoo iyyatan isaanirraa ni qeebala maaliif aqiidaan toohidaa beekumsi waan hin jirreef arrammuun ta'u hin qeebalu وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا جنون كفروا خيسا ورا ربين المنقبة ربين جارتي كبجتشو ترى شيطان بدا إبليس تشكس جولي ساقب سيسيت ترى ورّي أمن يقول مسوان سنججيري جتشورا سورة أحقاف محامين تكو خيسة سفان تكو قوتون ويسينا جنوت خناتهما وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا قوان كن رب رتي وان ملجئ انو جچسوسو توري اباساني ابليس بانان ابليس تچسن بانان اما غا وني المنا ما ميرو تنچفتي دچيرت فكنياف مراتون برسنتي ربت ترباتم داوين سجني تي في توكو جني تهودن ديا نمني يو امني عقيده توحيدا يو قباتن كفرو وانت نهون درسي اجايب سيسو يو ايماني قلبين توحيد الراسي قلفمتي nama jinni yogguu mallakte takka shayxaanni hogguu qaamaa fi qalbii guute wanni takka haqatti isa banuu hin dandeessu musiibaan hamtuun sani jechuudha ati immoo waa takka tahuu hin dandeessuudha yoo rabbitti kan amantu taate وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا در أصونا من درنتي شيطان تجخين يخوني في إنسنتن رب الرت وهم حقات جاني سيني إدونو akkuma jinniin jallooti akkuma insiirraa namni jallaatti jinnootarraa jallaan ifii jallate nu jallisee jee jarri kun achi booda maalii wali jallatan jennaan وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إنسين تيوغو غنمو ببات أولياء لفتنا أولياء فرتم يفر ما إلا ما نركب أو جنجم أو نغس أو نولي أو مر أو كذا أنتم شفتي أفهم مالي تمه أو مر أنتم ما جتشو وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا يوغو بكتك دايت حرام فما توكو هغودا كان مكين توكو هغودا كان مكين توكو هغودا كان تكا أرضي تكو هغودا كان أولياء لفتنا نوتيسي جنجتشو أولياء لفتنا نوتيسي جنجتشو نمو أكبر الشرك إرغوتا شركيت جنوتا وجه ولتوكو جنجتشو نمنسون nuti duran ogguudhuf ta'insiin tun nutti majanfattu san nama ibseenee boonne edoonuu insiin tunis waa takkan beeytuu jee jarri kun nuhi warra mul'anne nuhi warra humnan qabne insiin lafa qabdu insiin kitaabni itti bu'e te ergaan itti ergamte tun hogguu nu sodaatte edoonuti nama jeeti fazaaduhum raaqan jarri bookkisee akkas ijoollee isaaniitii fi nama isaanii dhawu sheetichi hogguu taa'u hogguu xiqqishoo ziyaaraan qallatte nagganni hogguu qallate kam godha ka'eeti bakka wayyatti sheexaana erga hogguu erge sheexaantichi mucaa tokko ni kabala takkaa wahi taasise hogguu waa taasise hambiraatti erganiiti dawaan kee bakka akkasii jira achi dhaqii janiin amma kun ka'ee falaa argachuuf namni rakkate bakkan seenne qaba
warra xiilaan durru namatu mun argine isin shaytaana keessaa yaafna jee qabiirri tokko mee quraana kana qare quraanuma kanatti qaraatee amma fakkeenyaaf warri quraanaan ijaan arkeeni jira xiilaa fi ulee bakka hangam takka nama affeelana bo xiilaa saniin tumnaan maasha Allah bakka isaanii taate goonaan jinniin isirratti jihaada jirti milkiidha isaaniif xiilaan sun